bunga na lagu gua salama as-sidamu mali paiman sidupa kaborok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bungkaran PKTB kula gua Rahmawati dengan Tri Adiprani. tabe lakoto si kambi alu. To si salang sangka. Pura di paturun guntuk domai batar lubna. Puang matua. Batu puang Allah Ta'ala. Tu timba lamai pira-pira. KPK bukan. Inilah situasi Angko mekata beduka lakoto si posarang pernikahan Rahmawati dengan Tri si Adiprani. bayo labak. Domai tongkonak layak. Tu digente terruan indok. Terruan handok. La lanate tondok. Labok tunda. Jumlah pira-pira tondok. Angko mekata beduka lakote mai to si tai pekosin to. Lopi yang independen. Tu digente. Terruan. Tumak parenta. May kalima na lagu kuang tabe tinga ya boka kusiman kanan kay ringo tangla di pasalanan rinding di paleko na manang nga banu lagu kasal lebarini sola kalan bukawde anna sitang nga silalog anna lalamba la kayon tu limbong tamatepak marason tu tasik tamatepak urlan de minto kami kupeng kabuyay silalekon kupeng kabolo si taruna tadi mangikura semangat taran di pale paraya langan Allah malak bina buang tu tumampat buang Allah subhanahu wa ta'ala tu kasana iya mo buang tu baganana iya mo buang tu mamasa anta madin pole rampotang tita dolente kementa mati Ini pak YouTube ini biar cantik kelihatan senyum gitu. bela na inde anak ngampota solo dua menta mata dan dapo rampan dapat dan nompa napo pak palayan napo palayan menjadi. Inilah situasi pernikahan Rahmawati dengan Tri Adiprani pada hari ini. Anda maksud si daruna salawat tentu dipatutur lagu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia bisa Nabi napawang buat Allah subhanahu wa ta'ala lanteni. Songlok di Makkah rampan di Madinah umpat bisa saudara iya. Inilah DLP Radio Channel. Ikuti terus, tonton terus. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.